Jednom prilikom policija je u postaju dovela par noćnih dama, ali kako je postaja bila jako mala, ove zadnje dvije ostale su vani na stepeništu. Sad je to bilo negdje oko 5 ujutro i taman je svitalo kad prolazi jedna starija gospođa te upita ovu zadnju: dijete, pa što ti radiš tu? Sad ovo je bilo neugodno, kako da je kaže, kojim se zanatom bavi. Pa, kaže, bako, čekam da se pekara otvori. A, kaže, dobro, zlato, i ja čekam isto za kruh, mogu ja i ovdje kupiti. I parkira se ona iza nje. Sad u to dolazi policajac, uzima podatke od prve, druge, četvrte, dođe do bake. Bako, pa zar i vi? A, šta ćeš, sinko, skinem protezu pa cuclam. Jednom prilikom policija je u postaju dovela par noćnih dama, ali kako je postaja bila mala i sve nisu stale unutra, ove zadnje dvije su ostale vani na stepeništu. Sad je to već jutro, blizu 6 sati i prolazi neka starica. Dođe do ove zadnje i upita: dijete, što ti čekaš tu? Ma bako, kako da vam kažem, sad ne zna šta da smisli, neugodno joj. Ma kaže, čeka da se otvori pekara. A, dobro, zlato, nisam ni znala da je ovdje nova pekara. I baka se parkira iza nje. Sad u tom dolazi policajac, uzima podatke od prve, od druge, četvrte, dođe do bake. Bako, pa zar i vi? Ha, šta ćeš, sinko, skinem protezu pa cuclam.